Min tweġiba parlamentari għal mistoqsija tad-deputat Laburista Anthony Agius De Celis irriżulta li fl-ewwel 6 xhur tas-sena kien hemm 4 tipi ta' mediċini differenti out of stock. Il-Pinnoli Simvastatin li f'dak iż-żmien kienu jittieħdu minn aktar minn 11,000 pazjent għax-xaħam fid-demm damu 8 ġimgħat out of stock. Kaxxa ta' 30 minn dawn il-pilloli tiswa €10.71 bil-pazjenti ġeneralment ikollhom jieħdu pillola jew 2 kuljum. L-inhaler Formoterol li suppost ingħata b'xejn lil 747 persuna dam 3 xhur u nofs out of stock. Dan l-inhaler iservi lil pazjenti madwar xahar u jiswa bejn €29 u €34 skont id-doża. Għalhekk l-ispiża l-pazjenti li suppost ħadu dan l-inhaler b'xejn telet għal bejn €100 u €119 matul dawk it-3 xhur u nofs. Kienu out of stock ukoll il-pilloli Trimetazidin li jingħataw lil pazjenti bi problemi f'qalbhom. 1572 pazjent li suppost ingħataw dawn il-pilloli kellhom jixtruhom għal 4 xhur u nofs. Bl-ispiża tagħhom leħqet €67 hekk kif kaxxa li sservi għal xahar tiswa €14 u 95 ċenteżmu. Il-pilloli Olanzapin li jingħataw lil pazjenti bi skizofrenja u bipolar disorder damu out of stock kważi 4 xhur u suppost ingħataw b'xejn lil 180 pazjent. Id-doża ta' kull pazjent varja, iżda kull kaxxa tiswa €114 li jfisser li kull xahar il-pazjenti ħallsu mill-anqas dan l-ammont. B'hekk l-ispiża ta' kull pazjent li ma ngħatax dawn il-pilloli kienet dik ta' bejn €10 u €114 fix-xahar.